Cengka, hayang lemas. Cengka hayang lemas, pati hayang hati. Yang itu. Memang burut balik tuh. Seni ya Mas Mangra ini. Keren tuh ini. So neka apa? Neka living nih. Neka living vivir. Neka pomomom. Itu sarus itu. Kawe sih itu buat kamu juga. Neka living vivir. Neka living vivir. Neka pomodomong. Ngance kole neka kukutmu. Oh neka kukutmu. Iya. Nah gitu neka living vivir. Neka kukutmu. Neka pomodomong. Porong hiya ko kali. Cengka kayang lemas. Pati cayo hati. Jadi cengka hayang lemas, pati hayang hati. Yang itu. Memang burut balik tuh. Seni ya Mas Mangra ini. Uneris tahu situ itu ga. Ane cengka hayang lemas, pati hayang hati. Naalit ne navan, veri ne bekin. Naone nava, veri ne bekin. Cengka hayang lemas. Pati hayang hati, naone navan, veri ne bekin. Satu kesatuan sekali Mas. Ya mencaro sih. Memang enak sih itu. Profesor itu ya Mas dalam di dunia pendidikan karena lalong raci kita buat baik. Gitu. Lalong raci buat baik. Kudu raci nai. Buat dami ende malai musimai lontogolo kaing beo. Kudu ite neka kita manga payone pate neka maca kone salang neka manggo kone golo neka ma besar tanah neka ma bendungo batu. Teden cemen baru kobeo caro. Nang kita agu nuca bate duat agu tua mawolo. Tegi kampi miu buragu ceki. One vai agu bijariteo. Kudu lo lelakon dia nigitu kole melonto ga sondong iceyolo. Neka kita manga merik veki neka mako emosi. Neka maradak ngasang. Poron ceyolo sondong lontong baru kae one nuca bate duat nigitu. Mese beke kita penoncengong boleh kloke baca tara. Kudu eme college bisa. Eme ne hoa atarona. Pati lemai lali sone sain. Tasau negalan. Kudu bapanggal kole tanah. Dipanggal pijasa. Yang gitu. Itu tegi one buat wai. One maya ngasan tinghang buat wai. Aite kudu ngonggobit veki taya sekae. Ngone tenggolo lakone te kampung ocok neteng sondong. Tegi kampi me cekitu rakampi me wura. Kode manuk. Latan pujutmu saka cangke meu buat wain anakku. Kudo netaya sekaen. One ngewit veki lo lakone teng kampung ocok nete sondong. Dalone kita mangata doya tagu dedek. Rantang kue mose, rantang meriku vekin. Porolata kaliolo. Rangka lama kita. Rangkang kita nego vela ladai. Bombong nego vela loko. Tiban lelavado. Itu itu ngaji tadi. Tegi lagi cek. Saya nih hope ta Om Simus rame jengking kuciri apa. Yo ne pocok. Kaven lami runu sagurengo. Kudu totoko geal pempang. Kudu mangan geal lagu sagang. Poromone maikin lime agua nair meu. Latan kesarau geso ngerle mori agu ngaran. Kudu mori agu ngaran ata bidang dia pati jari. One lonton lobo tanah va avang eta. Para vokolep sale ulule vain lau. One ring lebet tiga. Kudu cai kes kaing ngerle muri sengaji, cai kes keng ngerle muri dedek. Kudu nela kalau ngalor kan. Kaven runu sagurengo, kudu totoko geal pempang. Bidang lemori netamai, polita lemah tadite,
Sangger caoca. Iya. Kudu larunus aku renggong itu. Kosoke ne holoo. Capuke ne honapung. Kudu totoko geal pempang. Kudu geal lagu sagang. Lonton sondong kaeng baru. Lonto golo kaeng beo. Nah, itu arko kuda dalu. Toming na. One maya nane langkar itu. Iya. One langkar na bai. Kurut baeng go o. Entang go o. Ite tahiang aku naringa ise puli pamble baeng lo tanta one atak bo krem tri. Calama ngapa kalau kita Om Simus ya berkaitan dengan kesehatan dami ho. Calama gue tetap mau pecil di coba veva ku pandai kesehatan. Calama kita semacam dade sanggada sepoto lava do bantang sanggada kita dua lorong pintu kone umak kesehatan ho. Calama aku gue jadi ya one mai hitun ke krem tri. Nah ya musa tau ngasang mata tua lakon paneng gelong ngelo orang itu goet di tea depan dia lagu sagang dia lagu sagang ngasang dia lagu sagang sehat itu bahasa Indonesia sehat dia lagu sagang jadi ya toming laku itega tombo lani lecuru buru ligot siong mangata tombo curu buru ligot ciong mangata burantuka empeng sai. Itu siapa deh? Itu saru deh, saru tahu deh. Nah, burantuka empeng sai. Jadi erdibeti ponjongol. Itu namanya tombola tanta runus agurenggong. Runus agurenggong. Runus. Jadi rebosone beop. Oh, runus agurenggong. Itu apa istilah di Manggarai? Runus agurenggong. Itu eme tombo da ceda luruteng. Nah, toming lah kita kan memang ngata beti. Manga gesar kamping saya buragu ceki. Jadi tegidami buragu ceki. Ailanir di beti aku ponjongol. Nang gitulah tanta curu buru rigot ciong. Tegilami ai meule tanggera agur dang emas ngerle rangan mori aku ngaran tabat jare gitu deh. Kude mea lakolole ngalor kan ngone pocok kaven lami runus agur renggong kudu totoko geal pempang kudu mangan geal lagu sagang poromone maikin lime agua nair meu latan kesara geso ngerle mori agung ngaran kudu mori agung ngaran ata bidang dia pati jari one lonton lobo tanah va avang eta para vokolep sale ulule vain lau oner ding lebet tiga kudu cai kes kaing ngerle mori sengaji cai kes keng ngerle mori dede kudu nela kolone ngalor kan kaven runus agurenggong kudu totoko geal pempang. Bidang lemori netamai polita lemah tadi te sangger caoca. Kudu runus agurenggong itu kosoke ne holoo capuke ne honapung. Kudu totoko geal pempang, kudu geal lagu sagang, lonton sondong kaeng baru, lonto golo kaeng beo. Nah, itu arko kuda dalu keren ya. Mantap ya Pak, ini apa itu saru kita sebagai kita amea sengat agua ide plase kaya ta poronga lontoa torok lo cene kediti rele sota Om Simus ya mungkin pakai lah seven kita asik kaya dua tahun kesehatan mungkin pakai li se kampanye kita apa namanya pada apa namanya Giala apa? Giala Gusagang. Giala Gusagang. Itu Pak tujuan utama dalam pembangunan kesehatan. Giala Gusagang tahun sabeda lava nih ya. Utama. Nya kedvan kai. Ini apa itu? Itu sebuah ngaji kowe ngaji ya. Itu ngaji. Ngaji lah tentang sudah mungkin cara mangaya apakah pengetahuan terkait apa kode tentang tata cara pehiyul itu. Ami italah meniti di baru di Manggarai kan mangaya teong apa ini langkar itu. Vayo lebih. Mga rida asik kaya apa uvala sekolah tenggo cu terhanang pilih vayo lebih kan ono may mano kita apa itu misalnya ada acara tinghang kolang ko apa ko jadi ya
Itu Suatu tim misain, apa kata cara manga tombun jadi di balik. jadi betuan gitu Yo. itenggo cara mangan jadi vai aku lebih Iyo. ayamena hoiteta lava raja manusia hoitega Yo. ay manga vai dite tederivatan manga lime jadi tetiba aku teting Iya. ay pokoknya veang itu tega manuk itu bo nitu toton paka vai dari bombong pesu jadi dia ura itu one maya betuan bawa bewa lebih sio itu laning one maya ruku ruku dite one ruku diteo manga ya toming one maya nane langkar itu Iya. one langkar na bai purut bae ngoo entau ngoo ite tehiang aku narinya ise puli pamble bae ngoga manuk bakoki manuk Bukti Jepang Polipanden. puli panen manuk bakok manuk Jepang jadi ya manuk ravuk manuk vela beluk manuk raci ayonya lebih toton Semacam stempel yo kantor yo dalam stempel yo tanda bukti bahwa Polipanden apa Polipanden, saya rasa itu manuk ya. jadi one mai pane manuk so kulitega jadi bulu manuk so Iyo. ata puli manga betuar tam Oh. laning eme lelo laku la tau wahu gatwe kita mangas lelo agu bulu manuk da pandelai Asal kat mana? ngasal kat manuk newa Pas nggih. yo. Wintuk ni tega aya hoa sekolah Iyo. one uvarite hoga Yo. sekolah buat vai sekolah Yo. lalong bakok nah otara lalong bakok ai tihang buat vai Yo. lalong bakok laning mai gua hoi tega panderangkap eme buat vai la singgirat tanan sedang eme tihang ga tanan eme buat vai ho dianggulai di nego toming laku ga one vie tihang si uragu ceki Oh, tihang nu ni. tihang tihang one vie lagu latan nai tega pande manuk Oh, dulu Eme laku bakok. tukut laku. yo kulakon to yang cenggo le pande ca vai apa kali litega ca vie itu kali cadukut terata tua one mai vintu kitun sebenar harus dukut dukut lebih can dukut kesuan iyo tihang lebih dianggula ka pande manuka Itu ngasang buat buat vai enggak buat vai ho itega harus kita ya lalong raci Lalong raci kita buat vai gitu lalong raci buat vai kudu raci nai buat dami ende malai musimai lonto golo kaing beo kudu ite neka kita manga payone pate neka maca kone salang neka manggo kone golo neka ma besar tanah neka ma bendungo batu teden cemen baru kobeo caro nang kita agu nuca bate duat agu tua magolo tegi kampi miu buragu ceki one vai agu bijarite kudu lole lakon gia nigitu kole melonto ga sondong icayolo neka kita manga merik veki neka maku emosi neka maradak ngasang poron cayolo sondong lontong baru kaeng one nuca bate duat gitu mese beke kita penoncenggong boleh kloke baca tara kudu eme college bisa eme ne hoa atarona pati lemai lali sone sain tasau negalan kurit bapanggal kole tanah
dipanggal pijasa yang gitu. Itu tegione buat wai. Dua gula hiyo. Gula hiyo. Itu kut lakon Itu dia. lakon dia. Poli panen helang itu polako ya. Landing lepas. Konem tadi hang dia itu. Atau ngacing hang kau lihat. Mga hang rika tadi. Kan nolong helang polako ya. Poli panen ka tapa. Poli tapa lelurat, dia gutoen kocurat itu landing. Polon tapa itu. Poli ya. Ngajin bo si musika hiyo. Itu sudah ngaji berkes agua tegi. Nung oni vien boga. Itu tinggal kolang sebenarnya. Apa manuk kolang? Apa manuk itu? Oni biye itu gak manuk bakok. Manuk bakok. Hanya lepas dia nekica gitu kan, sehingga jadiin kan don caron ngain caro buat wain. Oh, ngancing koleng gitu. Ngancing koleng. Naning tergantung. Tapi merukun kita itu kan. Ruku sake agung batien itu mai. Dion mi manuk tihang. Dion mi manuk buat wain. Oni lantat pintu kadak lain nunggu di tea ubahu. Nah, gitu. Jadi, one may buat wait tuh hanang sekolah. Jadi, one latan kudutan gua di tewai dan puna no main ada. Iyo. Lucot dan no main ada. Adakah sebelum tuh dia presiden, gubernur, bupati, mangga raja, lalu gelarang. Aku lihat apa acara adat kuda apa kudut lakon. Laku ya. Buat ditangkap. Itu gak. Mungkin aku sengaja situ cukup buat situ. Jadi, teti tangkal berarti ngoraha. Ada caci. Ada caro teti tangkal. Tangkal itu toda. Tuh ya tangkal ngomong. Itu. Tangkal toda. Itu boleh ngidap. Caro cia beoruteng. Jadi teti tangkal berarti ngoraha gu caci. Ada caci gitu morin. Itu mabanan di sempo di tece. Gotong beraha ko tete boma. Nego kita ya letenta gulos so caci. Gitu. Sehingga itu main itu kan. Buat vailaninga kuruta bintu kadak lain. Iya. Tombon ganggu. One maya ngasan tinghang buat wai. Aite kudu ngonggobit fakki taya sekae. Ngone tenggolo lakone te kampung ocok neteng sondong. Tegi kampi me cekitu rakampi me wura. Kode manuk. Latan pujutmu saka cangke meu buat wai anakku. Kudu netaya sekaen. One ngebit fakki. Ngone tenggolo lakone teng kampung ocok nete sondong. Kalau nek kita mangata doya tagu dedek. Rantang kue mose, rantang merikukin. Porolata kaliolo. Rangka lama kita. Rangkang kita niko vela ladai, bombong niko vela lokong, tiban lelavado. Itu ngaji tegi lagi cek. Misalnya nih hob ta om simus rame jengking kuciri apa? Iya, DPR ko bupati. Itu kalau siapa? Itu kata-kata. Nah itu kata-kata. Gue tahu segala macam. Itu goet. Porong lavadoga, rangkang nego vela lada, bombong nego vela lokong. Kudut pande, lontot torok, loce neki, nai canggit, tuka calene. Itu ya satu kesatuan kalimat ini luar biasa. Hiyo bos titi tangkal hiyo bukan. Titi tangkal ngocaci. Kalimat untuk caci. Ngocaci agak ngo. Raha. Memang itu cuma laku aku tunggu dulu mulur kami bayang sekolah hiyo buat vai. Buat vai. Itu kalau ya laku. Ini ya tombol tanta buat vai hiyon buitega. One ngasang tombon buat vai tegi kampi meceki turah kampi meura. Kudu lako dikaho. Neka manga living vivir, neka manga pongodomong. Porong patil meulema ikal. Agul murijari. Na tanggalas pati tangali sone nain gerak ngasakni. Kudu lujumun emas leman. Kudu par ni kontala pakai. Gerak ni kontala gewang bomber ni koleso. Kudu jari tai di diang. Nah itu Pak. Keren tuh. So neka apa? Neka living nih. Neka living vivir. Neka pongodomong.
Hitus pa sarus Iyo, itu. iyo. Kami sih itu buat kamu sih. Kami Iyo. neka living bibir. Ngancek Neka neka living bibir, pongodomong. neka pongodomong. Ngancek oleh neka kukutmu. Oh neka kukutmu. Iya. Nah gitu neka living bibir, Keren. neka kukutmu, neka pongodomong. Iya. Porong hiya ko kali. Cengka kaya ngune lemas. Pati cayo ne ati. Jadi Cengka, cengka hayang lemas. cengka hayang ngune lemas, pati hayang ngune ati. Nah gitu. Memang burut balik tuh. Seni ya sang ini. Iya. One restore situ itu ka. Ame Ya. cengka hayang ngune lemas, pati hayang ngune ati. Na alit ne navan. Veri one bekin. Na one nava. Na one nava, veri one bekin. Cengka hayang one lemas. Yo. Pati Iyo ne. hayang one ati. Na one nava. Veri one bekin. Satu kesatuan. Iya. Sekali mas. Iya. Ya memang seharusnya. Memang enak sih itu. Profesor itu ya, mas, dalam di dunia pendidikan karena gitu. Jadi sehingga one maya rabang-rabang situ tega. Toming itun bolatan tehitun. One mai ata cuman tahu one tegi aku tudak korenge. Ata cuman tahu kita acara pakat. Apa tapande di tegi aku cekitu ragura. Ata selalu cumang tahun. One tegi aka kembus veteku boas buang viko leulu. Jengok dia keluar bayi. Kudu pada jiri aku jari tai dia diam lonto golo kaeng beo lonto sondong kaeng baru. Keren. Asa gue